pozdrav svima, dobrodošli ponovo na moj kanal Balša Pavićević. Drago mi je da ste ponovo na kanalu, da ponovo pratite i da nadam se uživate u prošlim klipovima. Kažem prošlim klipovima zato što sam izbacio dosta klipova u prošlosti, a danas nadam se da ćete uživati u ovom klipu. Kao što znate, prošli klip je bio u Budvi, odlučio sam malo da posjetim Budvu, pa onda ujedno i da snimim neki određeni klip ili neku temu koju dobro poznajem. Pa eto, šta znam, odlučio sam baš da opet u Podgorici snimim jedan klip na jednu jako bitnu temu. Zašto kažem bitnu temu? Pa zbog toga što je ova tema vezana za mijenjanje generacije. Kao što vidite i po samom nazivu, današnji mladi u 20. godinama. Znači, ja ili većina ljudi koji su rođeni 98. 9. 2000. 1. 2. nije bitno. Zašto ovo želim da pričam? Pa, jako je bitno. Zbog toga što kako se vrijeme mijenja, tako se i ljudi mijenjaju, a samim tim se onda mijenjaju i mladi ljudi, i djeca, i navike, i nije bitno. Uglavnom, mijenjaju se sve stvari. Zašto želim baš o tome da pričam? Pa upravo zbog toga, prvi razlog zašto želim o tome da pričam jeste zbog toga što sam ja na društvenim mrežama nailazio na starije ljude koji imaju 40-50 godina i koji smatraju da kada dođe kriza 20 godina koja je nastala zadnja, vrijeme, čini mi se, dosta ljudi priča da, starijih generacija priča da kakva kriza 20 godina, to ne postoji, ja nisam znao ništa od 20 godina, kakva depresija, kakav stres i tako dalje. Ja opet ponavljam, ti ljudi, naravno, to su stariji ljudi, iskusniji ljudi, ali opet oni ne žive, njihove 20. i njihove godine mladosti nisu kao ove danas. Jer, ajde pričamo realno, nekako, zašto oni nisu imali problema u 20. godina? Pa zbog toga što je to bilo vrijeme komunizma, to je bilo vrijeme gdje su socijalne jednakosti, bilo je vrijeme gdje su mnogi ljudi bili jednaki i mlad, uspješan čovjek je bio čovjek koji je završio fakultet, završio školu, koji se oženio, koji je stekao neki dobar posao u nekoj firmi socijalističkoj staroj, koji je imao neko tad dobra kola kao Golf, dvojka, trojka, tad su to bila viralna auta i to se smatrao uspješan mladi čovjek. Znači, ali danas je to potpuno drugačije, da čovjek danas mora i da ide u teretanu više puta, da izgleda lijepo, da zarađuje 5 puta više nego prosječna plata. Hvala Bogu, preko interneta imate tu mogućnost da zarađujete mnogo više nego što bi mogli prije, tako da iz tog razloga oni nikad ne mogu da znaju kako je to biti u mladim 20. godinama. I zato iz tog razloga kažem da kada vidite te komentare na Instagramu, da naravno da ih ignorišete i da jednostavno preskočite to. Ja zbog toga što, kao što sam rekao, ti su ljudi nisu doživjeli to. Znači, mladi čovjek, kao što sam rekao, dosta mora danas da se potrudi. I onako ne radi 5 puta više nego u vrijeme socijalizma i komunizma što su mladi tada radili, to su naši roditelji uglavnom, ta osoba je uglavnom, neuspješna. Zašto? Zato što mora 5 puta više od toga da radi, 5 puta više od toga da ima, 5 puta više od toga da posjeduje i opet ne može da zadovolji kriterijume društva. Ja se nadam da me razumijete što želim da kažem. Zbog toga što danas mladi ljudi, neki pojedini, se dosta trude i opet ne mogu da zadovolje te kriterijume, što bi se rekao. Tako da iz tog razloga, što se školski sistem promijenio po tom pitanju. Šta to znači? Želim da kažem da školski sistem se promijenio u tome da u većini slučajeva naši nastavnici, profesori, roditelji, ili nije bitno ko, mogu nas od malena ugnjetavati šta mi želimo, a šta mi ne želimo. I iz tog razloga mi ne možemo da tačno znamo šta mi želimo u životu. Pa je li tako? Znači, uglavnom, tu te ubijaju pojam, ali naravno vi u tim dječjim godinama niste baš toga svjesni i onda vi tačno ne možete da znate zašto ste vi. I onda može doći do toga, ali tačno su u školu, kad počne čas, nije bitno, matematike, fizike, vi odmah vidite zašto je ko stvoren, što bi se rekao. Neko, čim počne matematika, vi odmah vidite da tu ima 3-4 učenika koji su mnogo aktivnija, mnogo bolje, zanimaju te jednačine i tako dalje, za razliku od nekih učenika što ne umiju ni tablicu množenja da sastave ni u 6. ni u 5. razredu. Tako da vi tačno vidite od početka ko je zašta i ko šta može da radi, zašto si talentovan, ajde skratim. Danas je takvo vrijeme da ti svoje talente, svoje uloške, znači bilo što je nekad bilo viralno, to je danas dobro, ali treba ti 5 puta više da bi ti to ostvario, eto tako nekako. Tako da smatram da je, mnogo teže danas mladim ljudima nego prije. Moguće je da su nekad mladi ljudi
ajde da kažem, nekad su mladi ljudi imali, da kažem, služenje vojnog roka, radnih akcija i ostalih stvari koje su imali u bivšoj Jugoslaviji, ali danas se to izgubilo. Tako da smatram da svako vrijeme, kao što se kaže, nosi svoje breme i mislim da ne treba upoređivati koje je vrijeme bolje, koje je vrijeme gore. Ali ja želim bolje da objasnim to u sljedećem nastavku klipa. Uglavnom, kao što sam malo prije rekao, svako vrijeme nosi svoje breme i naravno svaka generacija je različita s tim i različiti izazovi. Vi možete da budete mladi čovjek koji ćete da radite na sebe, hvala Bogu danas imate mnogo bolje uslove nego što ste nekad imali, znači nekad. Može se reći da u današnjem dobu u kojem živimo da je najveće izobilje, što bi se rekao. Danas imaš i, da kažem, internet, imaš tehnologiju, imaš dosta besplatnih stvari, imaš dosta, ako hoćeš da napreduješ na sebi, imaš dosta kurseva, dosta online coachinga, znači bukvalno sve imate danas, da kažem, na džabe, ajde, ne mogu reći u potpunosti na džabe, ipak naravno svake stvari moraju da koštaju u svakom periodu, ali naravno dolazi do toga da, bar po meni, znači od, da kažem, 2000-ih pa nadalje, ovo je najveće izobilje što se tiče života. Znači mnogo je bolje nego prije 50 godina, kamere prije 100 godina, 150. Dotra nećemo da zalazimo. Uglavnom možete da budete mladi čovjek, naravno, koji će, kao što se reka, raditi možda 2-3 posla, nije biti da zaradite mnogo više nego prosječna neka plata. Možete ići u teretanu, možete, ne znam ja, kao što se rekao, i raditi kurseve, online coachinge, znači možete sve toga, hvala Bogu, kao što se reka, je dostupno sve to. Znači možete da budete, imaš naravno onih ljudi koji u 20. godinama nisu zainteresovani ni za kakve žurke, ni za kakve partijanje, ni za kakve djevojke, nego su jednostavno zainteresovani da grade sebe. Naravno, većina ljudi vas da kaže, kao ti balansiraj između izlazaka i učenja ili tako tih stvari. Tako da ja želim samo da kažem da teško je to iskombinovati, jer naravno mnogo je lakše da se kaže, ali naravno dosta ljudi više voli da izlazi u 20. godinama. Naravno, sigurno ste nailazili na kritike da vam neko kaže kao nemoj mnogo se zabavljaš u 20. godinama zbog toga što kao poslije ćeš da se kaješ. Gledajte, vi radite na svom životu, vi radite na sebe, kao što sam rekao, danas su mnogo bolje i dostupnije informacije nego što su nekada bile, tako da danas možete mnogo bolje da znate, čak imate taj izvor znanja toliko veliki da možete posjedujete znanje koje, znači, izgledali biste kao čovjek koji je završio fakultet, a na primjer ne završite fakultet. Tako da iz tog razloga i govorim. Na primjer, kao što sam rekao, imaš biznismena ili online coachinga koji pričaju stalno o tome da oni nisu ni zainteresovani za žurke, niti bilo kakve neke stvari koje su izuzev njihovog rada na sebi, nego su zainteresovani samo na svom radu. Imaš onih ljudi koji izlaze, znači uglavnom ja vas da govorim sebi da treba zaista, koliko kaže može, da se iskombinuje to dvoje. Jer birajte ono što vam najbolje leži, ono što najbolje tražite od vas sami, a ne da vam neko drugi nabija, što bi se rekao, rogove, ajde tako kažem, da vi morate postignete ovo, da vi morate postignete ono. Naravno da trebate da radite na sebi, ali naprosto nemojte da padnete pod tim pritiskom, zbog toga što mnogo ljudi će reći da to što ste ostvarili, pa makar i to bilo nešto, ajde da kažem, sitno, da to nije dovoljno, da je to, može to mnogo bolje, da to jednostavno nije, ajde da kažem, toliko korisno ili ne možete to znanje da unovčite i tako dalje. Tako da smatram da radite ono što vam najbolje prije. Jer vi ne možete da uđete u tu grupu ljudi koje, na primjer, ne isto razmišlja kao vi, nego po pitanju toga da ne cijene vaš uspjeh. Ja sam rekao 100 puta i prije. Okružite se ljudima koji imaju slično ili isto mišljenje kao vi. Nećete biti 100% isti, ali u mnogim stvarima ćete da se slažete. Zamisli ti, brate, dođeš, ukopiš se u grupu koja ne cijeni to što si postigao, pa makar i male stvari da su. Ti šediš s tim ljudima, pa kako ćeš da se osjećaš? I onda može doći do toga da se određeni ljudi, da kažem, ne ljute na to, ali naravno vas to ne treba da bude briga, nego, kao što sam rekao, okružite sebe ljudima koji su zainteresovani za vaš život, za vaša postignuća i makar i da su vodska postignuća, da kažem, pohvale ta postignuća, a ne neko ko će to da spušta i ko će jednostavno da kaže da to nije dobro. Tako da smatram da sve što u 20. godinama treba da radite jeste da radite na sebi, kao što sam rekao, iz tog razloga jer danas imate najviše uslova. I puštite vi što vam drugi pričaju, radite ono na što ste najviše zadovoljni i na što ste najviše srećni. I nema potrebe da slušate druge, nego da slušate sebe i onako kako vam odgovara. Ja se nadam da nisam dužio sa klipom, malo sam ga skratio. Rekao u Podgoricu da snimim jedan klip, nadam se da će biti još boljih klipova, možda odemo u inostranstvo ili neki drugi dan. Do tad bacite like i subscribe, mi se vidimo u drugom klipu i ja vas pozdravljam. Ćao!